benzeni abantu ngamaziko ngithini amaziko indaba yamaziko batshelena izinto ezingapho sithe khona sifaka umthetho ukuthi iziko isetshenziswe kalula ukuthi khona amakhampani xa ebhadala i-tax kabhadale at least half the tax in ziko abantu nxa bedinga ama-services kuhulumende kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki sikufakile lokhu ukuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu umnotho wethu uyakhula na umnotho wethu uyakhula sibili ngoba ungananzelela although siwehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%, la i-2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe le-2% growth akusetshenziswa. So sibona ngayi umnotho wethu uyathuthuka ngathi sikhona lapha kuparliament khangela imigwaqo eyakhiwayo ngokuluhlaza lapha anti neyiwitch la uyazibonela umnotho wethu uyaphezulu.